but Ashanti regional minister, oh yes, smart too. So a young guy. So I was yeah. I mean, guys, we are minister na uchemua. Uchemua santimantema. Boa ho. Onya choose because unya fa happen so mu a. Ade bia reporter man bia no obema wiase nyina hu say wono so de ama. Yeah. So we are minister na uchem ha. Na so me ye transit na. O step it down o touch it down o kremu ha. The far hu bia do. The moment say a flight na dey ba. Say over by road. Mpachaw usi fam pe obeso mu. O man kwada. And that is what I like. Because no quick response Kotokuom this year no. Yeah. Very encouraging. Mo mami Kotokuom videos no. Na Kotokuom videos abusafo over your Facebook page Akoma 87.9 FM. Kotokuom ehonie. Bacho, join us this morning. It means that sa kwan kakra na aka ho no ehwa no mu nyina use. Ehwa no mu use. Enti we no ehwa no ka kese bia ntumi mfa ho. Ena ka waludu nyoma bebre ebi kura wo ye ka kuma ba waludu nyoma bebre ntumi mfa ho because say no the adena esia wo videos. Hey! Na say nya cracks aketwa o. Boat ni nyina tutu he we. Boat e bom. Won say nka wo so nya hatre ni nyina atu. Minim se bia amanfo na share da ko tutu boat no se den o. Minim so mo share da na ko tutu boat no. 87.9 Kumasi. Cause who was John? And you could see say ase ayi ni nyina. Hey, friends say concrete ni nyina wa amanaka ayi no. Say ka say time bomb pa. Where there is more than time bomb. Baby pacho. So am dia pacho. So am dia munya mun komati mame. Mun komati mame. In fact, mun komati mame. Kotokuom for enam. Na abusafo am betima ba Facebook page aba ba hwe no. Ade no aye ka ne sa no. Wo ye minister na uhu sa video wi. Na ntempa na one respond ne wan tu ho na mo bi a. Na je o manfo no yemu sisi ma omo. Hey! Hwe ne a eno a anamonto ni si ba ye no a na se edi se etu ho anamo ara. Edi se minister etu ho anamo. Hwe ni nyina ye your friends say concrete wo hu ni nyina adwiri ana hanso so I'm told to say you for no minus no omo use heavy duty cars ni bi e de fa we so ni nyina ka na you ade no what hwe ba ku ye just say no we ko say you know say concrete no enya e break said ye nke pai kusia nka na de na ehase ye support nyina no aye week nti ka bi nam so ana tem ni nyina adwiregu what ni nyina adwiregu hey enti se si aye kasai omo hyeso muntum omuntum ze no nyade a omema kwan maka bi afa so because se don esi ana omma kwan maka bi kofa so na ekobugu mu a ebe yo how kese ntinesi and what they are going to do is say omema se ufrie bi a etire ni tire no minim se wahu sa eyini bi da etire ni tire no we do besi a no anante akọ the other end na so also fa ka to so a wa fa ka o de ato so sa mum no mbe no but for now the nya de omema ka bi a load atwam e wo so biu e bi a moto for ne de they will be able to manage it but seka be faso party enya de aka bia betumi afaso for now and she o my so far no o hwese ne concrete isi ebubu ne ase aheda ne de hama na akobubu mu ebubu bridge no very bad na Kotokuom for no I want to understand how omo ebe moving is here because I want to understand how omo ebetimi akọ is there some ko fine
kofa empasa so. Yeah, I think there's No another be alternative. kunsu yo so. No be fa kunsu. No ba sika freboja. No ba twemu abefa mankran so. Ekwan be wa momu but But I say the other alternative na make them say ebi a car na fe bi kodru ano a then they can also walk to other end na the other car no so ato so aform floor. And apart from so cover the long alternative no, there's another alternative where wasn't say be a car ni for free kuma could do bridge na no, and then maybe a basic or no one the other end no so another vehicle a convey o do enum bia beboa. But because say be a call use you the other alternative no e wa overbre in terms of say na also mo ye no say na make na sa na e beboa. Oh yeah, man, dada. And a bridge in so here, come on. Hey, inti when on here to home. Massa. I am telling you that this is a timely intervention. Timely. Because I mean, say the previous friends saying assembly no. Entumi entu anamobia na me bacho sabre no na omo tiemu sa. Oh. Omo they are call assembly several times and assembly ni away. Assembly ni away. But minim yenti ama na assembly ni da ho chenwa no mo hwe se ka mfa. Oh yeah, atuma mponua. Galamsey tuo. Galamsey tuo. Oh say oman no dure bi na kasa ya na nkofo dwen say ye num na ekekaye na ye pe ba bi ehwi nsemagu na ye bie microphone ye hwe gum da bi atuma mponua gala amani na kese companies akese ni bibire hye ho a at least omokra could have helped enti na make say ade no a ye ka ho asem leadership ade ehia say to omani mu na say yenya leaders a ombe guide yen yie de dey see ho kwan say ono oyeman na no so de ne track se be fa de we so no obeba na blocking say asay muntimi mfa so a em pushing say obe invest in it obe invest in it but ye be sha na ye de ehia ye no mpanimfo no de omo no beje no omo givi a ye tiri so ne apampa so omo givi a ja omo munya omo kasa omo bejai omo ye demonstration bejai Kotokuom ha me kai se omo ankasa kra no aye ayipen aye demonstrations bi pen I don't know say bia na ye sa bridge we ya na say but abusia wo de Johnny yen nti roads minister na hu so wa hye ne helmeta wo nya aibia mfinya fina ye be hwa ma bibia sema be sifiansa so John in fact how unto hear video ya regional minister Swami has say omu free if I was a Kotokuom no be sin call Swami and you see regional minister and road and highways minister unyam for agboja wonum nyina akọ inspect sofola president Swami interchange where hefa where macro na anom between macro ne post office wonum no I won say omo no sa we na omo ye say flyover was say flyover yeah omo ye bi we post office anymore we post office di enemy uko animu a uko udu anomanyo ngwanda hono Akoma 87.9 Kumasi macro usane de akọ macro ni niara Joma ye kakra mzo ohwe videos no ma ye bia omuguso omo ye ba omuguso kakra okay mame ne Fatiku ni nkoma no pay me amini ya Fatiku ewa ahoma no so Kotokuom boga
Joe. Bema na ti say. Joe na me adom na we na also. Nyame adom bibia boko. Na sa no pay. O voice e wo fam. Joe ebre. Abra ho. Ebre ni enije. Enra regional minister ne Roads and Highways minister by na wankasa na wo ho because moye nkrofo a my yes adwuma pa over the years me kai wa ultimi gina ho na watwa na de ato o Facebook kakra na why when your attention this time when your attention ama the Roads and Highways minister and the Ashanti regional minister Abba be share project and the report is that you see mo sabridge ye close no na ya sha ye renovation ne de mbetima ye bia na mo de aboa enra na wo hobi sara na sitia de ma wankasa as obi a what championing this course to this point when your results as we speak. Joe edika ma menchia achiefo na menchia entenifo ewo antimantamu a eye yura otufu setutu na onkwaso Ashanti regional minister mechiano pa ana eye Ashanti regional NDC chairman eye chairman na kwesi Joe asida piece pa ba konso de enkoma Akoma FM TV3 any media general ejuma fu nyina Ibrahim Abubakar my reporter ejuma waye aboye efa bridge we ho no asedan bi entimi fama no because any time ameba with a bridge stage no modia na my friend no was a video mame na waye story mame the last time ameba ha crowd na apeti apartment the 87.9 no ka che mi say mentra infomini kakra enkyere no then so make say oh anka ye yiwe kwase na ka me nanti afiri Kotokuom na me di petition Akoma regional minister RCC na Fufi Antoata ene asem da ye nya ne say na me ya dom ama Kotokuom bridge no omo ba be ye na ni na no I think the last 2 weeks, na me ofie ana my boys need be catch me say ensenjuro fu bi abaho. Ana me say sa ensenjuro fu be no. E ja so mo so ni say me so. Ensenjuro bi na ya na me. Ndemra e kokolo na eye nua be ma o TikTok a ono so e di ni juma eye amaru shako. Akuko isra no pa inti ye koye na video no watwitwa video no na okacha mi se minya mutre postu a bibia be fa yenso yen try say be share na mi adom o postu ye no yenso ye try say ye be share na ya bo regional minister amane man for mo mi Facebook page eni se mi postu ya na man for target Ashanti regional minister Dr. Frank Amwako hini enti ade chi na mi say ya de abetu mani say and there a Juada regional minister and a road minister ebeba na omabe close to bridge and I'm say hey and ya say na e kese itiaja yo kwa omebeba ebo no watching from the edu na regional minister any road minister omo Kotokuom a omo ne nananom any mpinifo ni youth e wo ho na hwe bridge ne access ana mo katre say bridge ne de aye no ndi ya eye enra ejo obo de she contractor na contractor no astati adwuma de mum ifiada de wo de nneema nyina beba site a ya mi ado Kotokuom bridge a yesu ye bridge we 1957 ana mo 58 na de ya mi ado Kotokuom bridge se eye CCU se omo be yin yo ni na ne de asida anya de be man pinifo. Wow and they say you know from enra no de car bi amfa so ana say cars no ye cars bit ma fa so ye cars but enam se contractor member site ni ntino ana omo nya nkire root potin ya omo be fa ni ntino
ama cars a nketewa ne deɛ ɔmo fa so nkakrakra because initially na ɛyɛ obi ne ne gyina hɔ nti nipa ne direct sɛ na ɛbɛyɛ a car no ɛnyɛ ɛntimi ɛntra baabi a ɛni kwan so wɔfa nti no yɛtwɛn sɛ efifia da ɛkɔ no deɛ na contractor na nya ba site no deɛ etimu na me adeɛ wɔ deɛ me hwɛ me hu yɛ na me fa so a me motor kra ka me famfa wɔ so because adeɛ wɔ deɛ enti ka ɛnura no ka fa so na me kra nipa gyina so kra no bridge no say bridge e ka say bridge ku amam for the omo kra to chacha miniam the Kotokuom bridge ne de na ka ho the Kotokuom bridge ne de na ka ho na me say kroma yi ye bridges bi ye no so ye acha and they entity said we atiti what is the problem e dey na ama adem ho no heavy duty cars efa bridge no so sana so we say Kotokuom die e kiayo enti koko efa so make me aka say enema efa so pa kese a mu du e koko because koko ka no e ya kese ni bi na ba o enti no apart from no die anka niema kese bi a nhye dan fa so bi asa but e koko ana awrekusem press a wo mi say on say ye small health center bi wa ha na enduro na ifri krom eba no say doctor penya ono Kotokuom no okogina bridge no so no waje because car ni ntimi mfa so kra nti waji no asa dia agu ababo ya no asa dia abopa then you be apa bridge no so kakra nti no eno na ye headache pa so mitimi aye because bridge ni bisi ekim fine be na Kotokuom for be fa so a be nya nuro na dey go hospital pressure so a be sa aba nti no die sie ni de ye beda empinifo mo ba ya omo be ye bridge no omo like omo ba so omo ba be boa na be do omo ase teacher na regional minister ya da na se because count any media like what they like give you the bar hono I am just watching the videos ye se na me hwe car kwan a car safe so hwe driver you will try to maneuver na niema mo de agu mfimfin na niema mo de agu mfimfin kra de say car ne mu odu efa ho a ebewura iron rod here wo kra be wura mu ama ne tire. I'm just watching the videos me hwedi it is a young son also be try say obe yi afa enua na ye bi so na nye ta bia ene ntiate ida say obe to isuo ni ma na say amana no betum you know whichever way bia na so try dey e tre o mema sem ne o player obe fa so obe ko ne bia ne dey wa asem you know ye dey de nyame ase but ye no dey hwe say omo etusu na ebe boa ese John because bridge no mo ansuda na no bi no mo ansuda mo ankamasem because say abedu this point it say mo nkamasem mo a emfa wo bi asomu ana John they say ya kan one sem oko formal DC wa onu wa ko yin krata akire wo ti o ti ti na mi ti o ba bi na do ko ba minua mafo me Isaac Mafo. Me come Isaac Nanu hey Isaac Mafo. So what we media. Now what's my ban? Oh minia me say just say Isaac Mafo there who diagra wo tria fa so see no ya no okọ ya no ko yin krata tro si ya na me fi na do ko ba o se bridge no ba be na se do awe wo se me se on se e kwan no se no hydro project no ma yo 87.9 bridge no krade o mo yi ansa na o magu kwan na amaye but o mo be gu kwan no from kwan fi edikosi akonche o ma anya bridge no na mo ja hokoye awe wo se ma ewum no 8 years ni bridge no started say gidi 8 years in unia na abaya ya de na si so foforo
2 months or 3 months no so about be breja e de eno afia na e de be ma no ye say na me so mishira e de man pinin for mo kan ho say o ma ba no mo be ye mwa e de ye ni hwe ka bi ya wow enti Akoma FM 87.9 basa yesi mo ho no fa kopie ekwan bi da ho fa kopie mankranso kunsu yes yeah eho ekwan bi da ho akofa kunsu ana se onte kunsu dia no so a obefa akosi abasua no asa bi si bubu ikuru no abi si serebo so enti route ni de wo ho enti enim se contractor no so ba obekwa akoye sa akwan ni ya ma se na be ya ebetimi use that route no but se yo bridge no de eno asem wo ho by security se mo so wo fo mu atwemampo no senya konfosi tata ye won hanan sei ni minia Akoma FM 87.9 no mo de be maye no eno kra na sisi minia no ni mabusia for dwene no se kwan o mo ze de be maye wa ra konfas akotata because yes because o fa ba bia ho no enye favorable a wan we anankofo akotata you're right enye easy na intino ye de kongitu mu for de ye bre but him say ye ne mo ye adwuma die ye be kan how na mo so mo ni mpinifo akasa se na be ya o mo betimi abe mo hey Fatiko mo idea in fact 87.9 Kumasi it's been a good cause sir mo and the community say how do do be say I mean ka community sir odu ani bu omo ebe fa sa bridge so a omo be affected now because then say yo ye wo nchinchi mo so ye wa akonche ye wa taso ye wa premedi ye wa katachwa ye wa nyinansa ye wa kunkunko ye gugu ye friend say be men na ye wa like ye more than 15 communities 50 now 15 Akoma FM 87.9 and I'm on actually ye wani likra 87.9 so ma kan nyina ku ye echi oh okay hey o ma kan nyina ku ye echi na enzo na da ho ni enzo be ya ofin you know ofin and I know so and I fi portos an se John eja o be kan say o be kan say ebusu ayi tu eno so ho anamo ndi no yen kan kese yen jempeni fu tu ho anamo de but o be any day yen no so ye wiwi ni de yen ze no so ye be hu adwuma Akoma FM 87.9 Fatiku. Kumasi yeah John mame no me was o ja ba me mantonka me an just Fatiku town me sheda aba se John me sheda aba okay minia me da se pa mo ya de enra I be so say o share no o ha we on na kon se no o share no kama wa Ibrahim ai o kaje ni se me sheda aba because wa boy papa wa boy me da se pa Fatiku thank you very much I was for anyway or science and training Akoma FM 87.9 Kumasi why adwuma kama now this is very dangerous very dangerous and let's commend penny for an moment to Angie Sir John na me tie we me gidi say yenda minister say ne mpanimfo nso for now community nso accept say yenko yenim because we na omo be na ebe take break akra beje bre nti omo nyina nso comport omo se be ya contractor na ba site no nyame ado no resume a omo nyina betumi aboa na watumi aye adwuma ne ntem so but yenda ministers ne yen share say sani e wodi kan akọ no obetumi ato akoso a monitor de no se be ya omo betumi a hyase ntem na won betumi eweminim how a omo award contract no nyoma ewo mu ene nhihye ewo mu timelines da ho but once a wode abetu dwa say won mo hyase alense no mo ko na contractor ne kan ho obekọ site Friday ti yesre no a omwa na dwumedi ni hyase because kwan a won mo fa so no edin right and
there should be an alternative so apart from say you no kwa best the first one to get to that the next alternative yeah better try to get to that end na yeah who said yeah and also so esitie ho na Ibrahim wa ha abi 87.9 good morning but on to we are here what there here na ye nkoye ni because otie fatikwa wabo din pa se kron de sa wo no na tim ni na onso so wadru ho ni eno na akoye wo de wakọ ho pen unim de ekoso ho nti you give us all perspective enema ukoye ukohu yani how dangerous are maybe the video in a meshe we abo nyina na abo omo anesesa de gugu mfifi ho ena wo hwe a said the nkrofo Akoma asi abre 87.9 me sure say enra no omo a wo mo ewo kotokuom nyina no pa mu tie me no mu wa ni giem even though ye close no a mo be bra kofa akira ansara ba be pie ni mu but we cry the bear assemblyman the obey betima aboa ne say na me ade we ka wo be fa so say no susu no asem because ye close no anya sa ade anka ne ka ba akugina ha na ba akugina ha kumasi na afri ba alfa bedru ba bia no wagina na wasi fam na wanantia na wakọ fro the other one na ka akọ minim how long it will take them to go through that day. But I be oh there you've been there on several occasions but you say bibi aboko there John bibi aboko yeah the yankopon say na enra na wo ka team a e call ye ne Roads and Highways Ministry